di suryane nyuryanin agung mekadi rahayu emas urip memargi sutinere Mangupura landen pasar tamanan Bangli negara buleleng lantaran nasam ianya ring batu bahasa kewentenan bahasa Bali kantun kemanggehang ring krama Bali nanging sor singgihipun durung mati ring batu sastra kawentenan dalam kita saha satu Bali patut ketaniang malih pamekas ring alik-alik wiyaden ring Yohanes ring batu aksara tukang ditiang indik kewentenan lontar seantukan akeh krama sani medoi lontar nanging nete kuning ring murde saha dagingipun selami puniki akeh lontar ketengetan nanging nenten ketitenin besi wenten sekali sesenggakan ulian bes tenget iki amah nget-nget kadosne kan itu dari sareng sami sanewang yang titian sinake penyawis pikobet lontar sani ketengetan punika penyuluh bahasa Bali sampun melaksanakan identifikasi majeng ring selai tali langkung 106 cakep lontar. Yening cutetan bahasa Bali sak make akah kebudayaan Bali. Sene patut keupup bira samian angge. Berdasar antuk pendidikan punika. Mawinan pemerintah Provinsi Bali dahat ageng amonganipun jironin nyarangin ditenim rajagang saha nguwerdiang bahasa aksara wiyaden sastra Bali deui. Para titi maka miwah peminat sanewang yang kewentenan penyuluh bahasa Bali puniki wantah dina uki yening pemerintah Provinsi Bali sewakti urapi ring kerajagan bahasa aksara miwah sastra Bali. Mawinan kewentenan penyuluh bahasa Bali medui amongan utawi utama minakadi asiki. Ijen tuntunan saha nglibakan bahasa aksara miwah sastra Bali ring krama Bali. Kaping kalih nyaga kerajagan bahasa Bali saking pengraja globalisasi mawinan nenten kantos darat lebih malih kantos ijam. Sene kaping 3 ngewantu pembuat krama mepaiketan ing pengupaya melimbakan saha ngelestariang bahasa aksara miwah sastra Bali. Kaping 4 nang yang pemikayun krama mangda nyarangin melimakan bahasa aksara miwah sastra Bali. Sane kaping 5 saha nyelahin setunggil kewibuhan kebudayaan sane keduwenan suang-suang desa utawi kelurahan. Saking tugas-tugas pokok penyuluh punika titiang mau pengabdi mangda bahasa Bali sida raja kantor ring kapungkur ngajagan bahasa Bali ngaga warisan budaya sutine dados penyuluh bahasa Bali ngireng sikian kayune satengah dirahayu ring ibu pertiwi santukan ring genah sane mau tamu riki mau kumpul para pejuang di hati titiang sementara titiang para penyuluh ini adalah pejuang inake tepuk tangan nak Bali tepuk tangan kan kewas inake penwantah garda depan tapi pelopor sane pacang penwantah mincapin tapi ngelestarian bahasa Bali droyate bahasa Bali Karena mangkin lanturan tidak
Tejang Mas Salam majang ring Pak Alit Mariano. Ketua aliansi Unyil makan kedong-dong, Unyil dong. Iki yang wantah angayu gagal pisian dari mana? Gadis suryane nyuryanin agung mekar dirahayu embas maurip memargi sutin dereng bumi pertiwi mangupura landen pasar tamanan bangli negara buleleng lan karangasem ia nyarlan semarapura ngajagan basa baline jaga warisan budayane satinut lan status sutine dados penyuluh basa Bali.